Naimbag nga oras na yamin karabsat siyak ni Jess Sotanes, tagapataw bugi Cagayan, may nga grand finalist si Tiliwliwa ken Rayaw, nagadi OFWs nga Ilocano. Tenggem mandungu ading buday tuy sunata inaramit ko para ka. Nagpupuni-punan dagidibal balikasa makatapay sino malamot siya. Sa ganam nga tao mayak ka mangharana di tatawayo ang kamdag ka kuma. Tao may ku ibisikan anek ikenrik nagsapay kuma. Siyak tuti ayat hindi kanto pagsangitan inal daw tunga ingkaling lingaye. Ited puti amin ko ken amin ko akayat mo ipaay ko paparagsak kalaki. Uray sinuti agdep pa uray sinuti ko montra ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pakatayak samsam ited tulakit di magunod ka. Ayat nagbileg ka, tuy pusok ninayawam, ni ating abalasan, sapay kumatain naksumbatan. Ayat nagbileg ka, tuy pusok pinayawam, ni ating abalasan, sapay kumatain naksumbatan. Tenggem mandungu ading kuday tuy sunata, inaramit ko para ka. Nagpupuni-punan, dagidibal balikasa, makakakay sino manamot siya. Sa ganaam nagtao, mayak ka mangharana, di tatawayo ang tamdag ka kuma. Tao may ku ibisik ang anek ikenrik nagsapay kuma. Siyak tuti ayat hindi kanto pagsangitan inal daw tunga ingkaling lingaye. Ited tuti amin ko ken amin ko akayat mo ipaay ko paparagsak kalae. Uray sinuti agdep pa uray sinuti ko monta ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pakatayak samsam itek tulakit di magunod ka. Ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawam, ni ating abalasan, sapay kumatain naksumbatan. O ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawam, ni ating abalasan, sapay kumatain naksumbatan. Ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawam, ni ating abalasan, sapay kumatain naksumbatan. Thank you so much po.